Namakuru agezweho none hasobanura ibijyanye n'igitero gikomeye cyane igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyongeye kugaba mu bice bituyemo abaturage by'umwihariko mu isoko rya Mushaki. Ni inkuru y'akababaro cyane ahangaha muri teritwari ya Masisi neza muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gukora ibara rikomeye cyane n'ibyaha noneho by'intambara ndengakamere, uburimbuzi benshi batimeruka ku Mushaki. Izi drone ziraza guhagarikwa nande. Ni drone zigera kuri 5 nk'uko amakuru bigaragaza zaje mu bihe bitandukanye. 3 ziza kugera ku ntego zibasha kurimbura abaturage bari mu isoko ryo ku Mushaki ndetse no mu nkengero zawo. Biragaragara neza ko Kisekedi n'ingabo ze bakomeje gukora ibyaha by'intambara byo kurimbura abaturage babipanze. Abaturage kandi bakomeje kuboroga bavuga neza ko abarenga 60 bamaze gupfa, abandi bakomeretse ndetse hari n'abarenzwe y'itaka. Ibi byose bikaza kugira ingaruka zikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze gute? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe umwanzuro ugayitse, umwanzuro twavuga neza ko ari umwanzuro wo kurimbura. Benshi batangiye kubyita itsembatsemba muri ibi bice. Iki gisirikare kandi cyongeye gukora ibingibi nyuma y'ibindi bikorwa bitandukanye benshi bavugaga neza ko byibasira Minembwe gusa ndetse bashaka kurimbura abanyamurenge, nyamara bisa nkaho Kisekedi n'ingabo ze nta mutima abafite neza kuko ibingibi ni ndengakamere. Reka nkubwire uko byagenze. Namakuru agezweho yemeza neza ko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ahitwa ku Mushaki, ngira ngo nahazwi cyane, isantere nini cyane ndetse hari n'isoko rihuriramo abaturage baturutse mu bice bitandukanye nk'ayitwa Ruvunda, ayitwa Ngungu ndetse n'abaturuka Minova baje kuzana ibicuruzwa muri ibi bice. Abaturuka Nturo nabo uru rugendo bararukora bose bakaza gutunda iri soko ryo ku Mushaki riba rihuriwemo n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi. Amakuru agezweho rero aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gukora ikosa rikomeye cyane ryo kohereza drone muri ibi bice. Drone zaje ni nyinshi cyane, ariko bivugwa neza ko izigera muri 3 arizo zabashije gukora ibara ndetse n'ibitangaza, dore ko 2 zabashije kurasa mu isoko neza, indi mwikarasa muri quartier mu mudugudu utuyemwe abaturage ahangaha ku Mushaki. Benshi bakagaragaza neza ko ibingibi noneho byongeye gukorwa nk'uko mu 23 yamaze kubigaragaza, ivuga neza ko ibi ari ibyaha by'intambara bidakwiye kwihanganirwa n'amahanga, noneho mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugaba ibitero ku baturage kigamije kubarimbura. Abapfuye ni benshi cyane. Ubutabazi bw'ibanje burimo burakorwa na Croix Rouge ndetse n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko bisa nkaho byagiye bigorana bitewe nuko ibi bice biri kugwamo imvura. Twavuga neza ko ari nyinshi cyane kandi imihanda yo muri ibi bice aba ari igitaka gusa nkuko bigenda bigaragara. Gusa iyi santere ya Mushaki ni santere n'ubundi itabayemo ibi bwa mbere, ngira ngo imirwano ikomeye cyane yabaga mu nkundura ikomeye cyane ubwo 23 yari turutse Ruvunda ndetse na Nturo yerekeza Mushaki kugira ngo imanuke Ngungu na Minova igere Sake Goma. Ahangaha naho habereye imirwano ikomeye cyane, ngira ngo ku Mushaki hapfiriye abarundi ndetse n'igisirikare cya FARDC mu mirwano ikomeye cyane 23 yari irimo imanuka umuhanda werekeza Minova na Sake hafi, ndetse bivugwa neza ko ahangaha ariho hagiye haraswa na Sukhoi 25 muri iyi ntambara ubwo yari ishyushye cyane 23 haburaga igihe kingana n'amezi 4 ngo igere mu mujyi wa Goma. Ibi kandi byisubiyemo. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ngubu kirashinjwa kuba cyarashe mu baturage nkana ndetse kikabikorana ubugome ndengakamere, kuko mu isoko nta basirikare ba 23 bafitemo ikigo ndetse nta birindiro biri muri iri soko, kandi nta mudugudu utuyemo abasirikare ba 23. Ibi rero byagaragaje ubugome ndengakamere. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakoranye iki gitero.
ubu tuvugana imiryango igiye itandukanye yamaze guhaguruka yerekana neza ko yamaganye ndetse yitandukanyije na Tshisekedi, ariko mama 23 yo isohoye itangazo rya kabiri official communique baramenyesha abatuye ku butaka bwa Kongo bose ndetse n'abari imahanga ko Tshisekedi afite gahunda yo gutsemba abaturage nk'uko ari kugenda bigaragaza. Bongera gukangurira imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuba Tshisekedi yagezwa mu nkiko akaza gukurikiranwa kuri ibi byaha by'intambara bikomeye cyane akomeje kugenda akorera aba baturage, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri bice, ndetse uretse ko atarobanura ndetse biravugwa neza ko ubu tuvugana hongeye kumvikana drone mu kirere cya Minembwe, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gusinyira kuba yakora ikimeze nk'imeruka. Ibi byose ariko benshi bavuga neza ko abifatikanyijemo n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro bakomeza kugenda bakoresha izi drone. mama 23 ubu tuvuganira guhangana n'abari bo bose bagerageza kongera ko bafite ibirindiro mu birometero bya hafi neza muri iyi teritwari ya Masisi. Mu bice bitandukanye bya Nyiragongo haravugwa ibiturika biremereye, aho benshi cyane bemeza neza ko ari mama 23 ikomeje kugenda advancing igerageza kuburizamo ibitero bindi by'izi ngabo, dore ko n'abazarendo ngo bari bamaze kwitegura gushiringa bakamanuka mu bice bituyemo abaturage. Ku Mushaki ni hamwe muri quartier zishyushye ndetse zibamo ibyo twakita nkaho ari isoko rigaragaramo ibiribwa ndetse n'ibindi abaturage bakenera umunsi ku munsi. Kuza gukora iki cyaha cyo kurasa mu baturage ibingibi byonyine ni ukubereka neza ko bagomba kubaho bikanga, bagomba kubaho basa naho bafite umutima uhagaze bakeka ku isaha n'isaha bagabwaho ibitero. Bibaye mu gihe hari hamaze igihe hari agahenge k'imirwano nta biturika muri ibice. mama 23 yaramaze gusekiriza uduce twose turimo umutekano, nyamara kidobya FARDC Tshisekedi n'ingabo ze za Kinshasa zongeye gukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara byo kwibasira abaturage. Aba baturage bazagira umutima usa naho utuje. Bigenze bite ko bisa nkaho Tshisekedi yakomeje kubagenda runono? Amakuru kandi aragaragaza neza ko AFC mama 23 iri gukora ibishoboka byose ngo itanga ubufasha kuri abaturage ndetse n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibitero bikomeye cyane, nk'uko biri kugenda abigaragazwa n'ibinyamakuru ndetse n'abari ku butaka bwa Mushaki. nk'uko bigaragara Mushaki ubundi yari ituje nk'ibindi bice byose, ariko kidobya abashije kuza kubabuza ituze n'umudendezo. Amafoto n'amakuru bikomeje kugenda bisirikira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC mama 23 iyi ngiyi yamaze gutanga ibihano bikomeye cyane ku ngabo za leta ya Congo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. FARDC ndetse na FDNB bongeye kwisanga mu marira n'ibihombo bikomeye cyane, ni mu gihe abenshi mu bakomando ndetse n'abasenior officers basanzwe bayobora urugamba bari bateranyirijwe ibikoresho birimo amamodoka y'intambara yo kubacungira umutekano ndetse no gukora déplacement berekeza mu bice biri kuberamwe imirwano. Ubwo ni ku ruhande rw'abarundi ndetse na FARDC nk'uko bakorana ibi bikoresho byiganje mu izi modoka bari kuzajya babikoresha ndetse basirikira mu bice bitandukanye. Harimo imodoka zigera kuri 2 za bulletproof, izi zidatoborwa n'amasasu. Harimo kandi n'izindi modoka zigerwamo nk'ama pick-up ndetse n'ahandi hagenda abashaka kuba bagendana n'abayobozi ariko biganjemo ababacungira umutekano. Inkuru igezweho iragaragaza neza ko ibi byose byamaze guterwa amamine ndetse na mama 23 byahiye byakongotse nk'uko bitangazwa. Imodoka zigera kuri 2 nizo zababaje cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko aba bakuru mu gisirikare ibi babihawe kugira ngo bakomeje kugenda bakurikirana uko urugamba ruri kugenda, kuko byagaragaye neza ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo bagiye bagabwaho ibitero na mama 23 mu bihe bitandukanye bakicwa, ndetse tutibagiwe n'ingabo z'abarundi bagiye bicwa mu bitero ba 23 yagiye bagabaho. Kuri ubu ngubu rero bisa nkaho bari babonye icyo kubafasha gukora déplacement kandi hari mu buryo bumeze nkaho hari ubwirinzi, ariko ntabwo bibakundiye kuko ibishya birahiye ibipfa birapfa, ariko kandi bigatangazwa neza ko ibingibi bishobora kuba byakozwe mu buryo bw'akagambane. Ni gute uyu muhanda mama 23 yawugezemo ikaza gushyiramo iyi mitego irimo amabombe nk'uko bigenda
bitangazwa. Imodoka zigera kuri 3 zahiye zirakongoka. Bivugwa neza ko abasirikare babashije kurokoka bo ari benshi bitewe nuko izi modoka zari zifite ikimeze nk'ubwirinzi babashije kuba bazivamo, ariko kandi bikavugwa neza ko amapikapu agera kuri 2 yo yahiye yakongotse, ndetse n'izi modoka zisanzwe zifite ubwirinzi zidaturwa n'amasasu zangijwe ku buryo bukomeye cyane mu gice cyo hasi, ndetse bivugwa neza ko nta kongera gukoreshwa. Mama 23 yongeye guca intege igisirikare cya leta ya Congo completely. Noneho benshi baravuga neza ko bisa naho birangiye kongera gupanga ibi bitero bizenguruka ibice Mama 23 iherereyemo. Izi modoka kandi zari kugira ingaruka zikomeye cyane ku batuye imurenge Mikenke ndetse n'ahandi nk'uko bigenda bigaragara mu mugambi mubisha, kandi benshi bagakomeza gushimangira neza ko izi modoka zari kuzagira ingaruka zikomeye cyane, kuko aba bayobozi b'urugamba bari kuzajya bazenguruka bagenda bareba uko urugamba rumeze, ndetse bakaza kugenda batanga amakuru, ariko bisa naho byabagoye ku buryo bisa nkaho no kongera gukorwa bitazakunda. Ibi birashyira igitutu, ubwoba ndetse na pressure bikomeye cyane ku basanzwe bari imbere ku rugamba ku mirongo y'imbere, nkuko bikomeza kugenda bigaragara ndetse bigatangazwa na bamwe mu basirikare biganjemo abarundi bavuga neza ko uru rugamba aho rugeze rudakwiye kurwanwa n'umunyamahanga. Abenegihugu ngo bakwiye kuba bashyira hamwe bakagerageza guhangana na F23 nubwo bisa nkaho badafite ubushobozi bwo kuyitsinda. Mama 23 ikomeje kubatega imitego mishibuka ndetse n'imitego twakita neza ko ari mitindi. Abasirikare ba leta ya Kongo bakomeje kugaragaza ibimenyetso bigaragaza neza ko batagishoboye guhangana muri uru rugamba bitewe n'induru zikomeje kugenda zivugwa, ndetse n'agahinda gakomeye cyane kabari mu mujyi wa Uvira. Biragaragara neza ko amabariyeri menshi cyane yerekeza muri umujyi wa Uvira yari yarasizwemo n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na wazalendo yamaze kurimburwa. Abari bayariho bose bamaze kuhava babangira amaguru ingata, nyamara hagiye kuba ikintu gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane iz'abasanzwe bakurikirana iyi politiki ndetse n'iyi mirwano. Abasesenguzi ndetse n'inzobere bakomeje kuvuga neza ko Mama 23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane gishobora kuza gusandara isaha ku isaha, ndetse benshi cyane nicyo bategereje. Banavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zishobora kuba zifiteho kanunu ku makuru ko bashobora kuba bagiye gucanwaho umuriro, icyatumye batangira kugenda basubira inyuma nk'uko biri kugenda bigaragara. Defense zitandukanye zamaze kuba zambaye ubusa, ibirindiro bitandukanye bafashe ibikoresho baragenda, ndetse bivugwa neza ko hari naho bagiye basiga ibiremereye birimo ibyo badashobora kwikorera nyuma y'uko bamenya amakuru ko bashobora gutungurwa. Bagiye kibuno mpamaguru, igitutu gikomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo, ariko kandi dukomeza no kuvuga neza ko ibihombo bikomeje kwitura kuri Tshisekedi. Mu by'ukuri bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibijyanye no kuba yashora amafaranga yo kugura ibikoresho kuko afite ibyo atanga ntabwo bimugora cyane, ariko ibikoresho nabyo bimaze gutikira ni byinshi cyane, kandi kugira ngo bigezwe ku mirongo y'imbere ku rugamba bitwara igihe kinini cyane. Icyo benshi bavuga neza ko uko ari ugutsindwa kwa kabiri mu by'ukuri. Mama 23 yagiye yigarurira ahantu hari strategique mu bijyanye n'urugamba nk'uko bigaragara, ku buryo kudeplasa ibikoresho biva mu bice bisanzwe bikontororwa n'ingabo za leta ya Kongo maze bikagezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bigoranye kurusha uko byahoze na mbere, kugeza ubwo ibikoresho bimwe na bimwe bisabirwa inzira bikaba byatwarwa mu ndege, ibindi bikanyuzwa mu bundi buryo, ibiguzwe bikoherezwa ku butaka bwo Burundi direct kugira ngo ariho biza guturuka binyuze ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, maze Mama 23 ntize kubona uko yaza kubitega bitewe n'ibice biturukamo. Nyamara ibingibi ntibibabuza kuba bigera ku mirongo y'imbere ku rugamba bigatangira kuba byakongorwa nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo hasa naho atangiye kurwana umutima, kuko imbaraga zo zararangiye neza mu gihe AFC 23 yo isa naho yabaye nshya nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare benshi cyane bongeye kuba deployed mu bice bitandukanye nko ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo, akomeje kugenda hatera ubwoba perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga neza ko AFC 23 yatangiye kumuhumekera mu bitugu, nyamara nawe uyu mugabo ntiyorohewe.
General Sultan Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba umugaba mukuru w'ingabo za M23. Benshi bari kuvuga neza ko uyu mugabo ari mu bihe bye kuko ari gukubita atababarira maze agakomeza kugenda yadivatsinga nk'uko yagiye abibwira aba basirikare ko gahunda ari Kinshasa bagende gukuraho leta y'abajinga nk'uko akomeza kugenda abivuga. Nta gahinda gakomeye cyane ni ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, ni inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFC 23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC 23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro. Bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFC 23, maze uyu mutwe wa AFC 23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi kuko M23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari ziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho hari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo, izi ntwaro zaje kurekurwa ku mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari korutege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagira ku mwaro. AFC 23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye. Kuba yafata umwanzuro initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari kaza kuzigira nete rikazigira ubusa, ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira, zatangiye gukora amayuzuro ndetse M23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo, ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye, amatraining wing yose M23 yamaze kwigira imbere kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma y'uko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara. Ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone ndetse harokotse mbarwa. Bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo, bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane, bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura, ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari
bari gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba imfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ngubu ufite ibibazo bikomeye cyane, abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye, bashaka no kumukura ku butegetsi, babi bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD FDD, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho, umutwe ugashyuha akamera nk'uwicariye intebe ishyushye, none n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri sefu muri ibi bihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugeraho aravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine, ni ukuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi, zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura, ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC M23 ntabwo irigamba iki gitero, dore ko M23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi, gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga, kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara, nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibi bice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Tshisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo, kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege, zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo, niko Tshisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko M23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice M23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeze kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma, gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo. N'agahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu madefense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda, ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu madefense ari muri risike, kuko bakeka ko M23 ishobora kubataka isaha ku isaha. Inkuru igezweho nanone ni inkuru yemeza neza ko Bujumbura Airport, Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura, cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakoyeho systeme, ndetse bisa nkaho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege, nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi
serivisi zabaye mbi cyane ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radari zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka nubwo benshi batabyemera kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko iyi Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya Etat Major y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi, ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse 23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza 23 bwa mbere kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke. Ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibi ngibi ari byo bagiye bapfa bamwe
bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Ni inkuru zigezweho nonaha zemeza neza ko abacanshuro aba ni abasirikare b'abazungu baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ibyababayeho bisa no kureba intare mu maso, intare kandi yakomeretse igomba kukugirira nabi uko byagenda kose. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane kiza gutungura abacanshuro bari bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya FCM23. M23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane itungura abacanshuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba bacanshuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru abigaragaza. Abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko operasiyo ikomeye cyane ya M23 yatumye hafatwa n'umucanshuro umwe muzima wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. Ni operasiyo zitandukanye abacanshuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abacanshuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cya M23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kiri mu bwirinzi bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine, bisa nkaho M23 kwisubiza inyuma bitakunda. Ha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya FCM23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba bacanshuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abacanshuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko M23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe, undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na M23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda ntoya kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abacanshuro barwanye barebana hakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya, biza kurangira abacanshuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza ko uretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri operasiyo, nta musirikare wa M23 wahasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operasiyo yari yapanzwe, ndetse M23 kugeza ubu yongeye gucakira ndetse ikora ku bacanshuro, dore ko binavugwa neza ko umubare wabo wamaze kugabanyuka. Bamwe bamaze kwiyerekeza za Kisangani, aba bakabikora mu buryo busa no guhunga igitero gishobora kuza kubagabwaho. Ni igitero cyakozwe mu buryo bwa operasiyo kandi kaza gutegurwa mu buryo busa naho butoroshye, kuko ntabwo ari igitero cyakoranywe ibibaraga byinshi cyane bagenda basheringa. Ni ukwindirira bakanyura za panya paka bageze kuri urugo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacanshuro kuri ubu butaka bwa Kongo batari koroherwa mu minsi ishize, nibura nko mu mezi agera kuri 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice. Twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibitero M23 yagiye ikora ahari abacanshuro, dore ko nabo bakomeje kugenda bakora amakosa akomeye cyane, dore ko basaga n'abizeye umutekano nyamara batazi ko intare za Sarambwe ziba zibagenda runono. Inkuru zikavuga neza ko mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakongera kugurutsa drone, noneho ko abantu baza guseka bagatembagara, ni nyuma yuko abacanshuro mu minsi ishize basaga naho batari kugaragara cyane, dore ko bamwe banasabaga gusesa amasezerano ngo bisubirire iwabo, kuko uru rugamba basanze uko barutekerezaga atari ko rumeze. Nuko ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze iminsi bigishwa n'abacanshuro bafata umwanzuro wo kugurutsa drone ya kamikazi. Iyi drone niyo yabiyiciye bagenzi babo nk'uko bitangazwa, bagisizemo amakorodone nabi nk'uko bigenda bivugwa. Iyi drone
drone irayoba ahubwo ikubita mu kampu y'abasirikare b'u Burundi ndetse ahapfuye benshi cyane. Ibyanateje intugunda zikomeye cyane aho Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bongeye kuganira kuri iri sanganya rikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjwaga kwica aba Barundi benshi cyane bakoresheje iyi drone. Nyamara biza kuba nkaho bigaragaye ko aba Barundi nubwo bapfuye ariko ari amakosa atarakozwe ku bushake, kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagurukije iyi drone nabi mu buryo busa naho batigeze babimetiriza. Ni amakosa akomeye cyane kandi si ubwa mbere akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nuko bimeze n'abacancuro kuri ubutaka ntabwo borohewe na gatoya, bakomeje kugenda bagaragarizwa nkaho bari guhigishwa uruhindu. Sibo gusa ariko mama 23 yagaragaje filozofi ikomeye cyane yo kugenda inyura mu bayobozi ndetse n'abafatwa nkaho ari bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Nibo yagiye yica mu bihe bitandukanye, bikaza gutuma abasigaye baza kugenda basa naho batatanye, bagira inequilibre ikomeye cyane ndetse bakaza gutakaza concentration y'urugamba kugeza ubwo bazanye ababasimbura ndetse abayobozi bashya kujya kumenyera iki kibuga. Intare za Sarambwe ziba zaramaze kubacanaho umuriro. Ibi rero nibyo byagiye bitumiza ingabo zaba iz'Abarundi zaba FARDC ndetse n'ingabo za Angola bagenda basigara nkaho ari imfubyi, kuko abo bafatikanyaga bagiye bapfa mu buryo tutasobanura, ndetse benshi bakavuga neza ko aba basirikare kandi b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo kitari kwitabwaho muri iki gihe. Abarundi bo basa naho bamaze kubivamo, bari kurwana ku bw'itegeko ry'ababayobora. Ibi rero byose biragaragaza intsinzwe ikomeye cyane. Abacancuro mu minsi ishize bagaragaje umutima w'uko bashakaga gutaha, ariko abashaka gutaha ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, ndetse ngira ngo murabizi ko hari abacancuro bagera kuri groupe zigera kuri 3 zitaturutse mu bihugu bitandukanye. Hari abaturutse muri Amerika bo mu itsinda rya Blackout, hari abaturutse muri Rumaniya ndetse n'abaturutse mu itsinda rikomeye cyane bivugwa neza ko ari itsinda ry'Abarusiya nk'uko bigenda bigaragara. Ibi byose rero birakomeza kugenda byerekana neza ko abasirikare b'abacancuro kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ntabwo bari guhirwa, urugendo rwabo ntabwo ruri kuborohera na gatoya, kuko ibimenyetso birabigaragaza cyane. Ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kubica ndetse abandi bagafatwa mpiri nk'uko bitangazwa. Ni inkuru zimaze kugenda zicicikana zigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yamaze kwakira ku murongo wa telefone General Sultan Makenga Emmanuel, umuyobozi wa AFC 23, umugaba mukuru w'izi ngabo, aho hamaze kumenyekana ibyo baganiriye ndetse n'igihe bashobora kuba bamaze kuri telefone. Ku murongo wa telefone General Sultan Makenga bivugwa neza ko ari we wihamagariye Donald Trump ndetse amuhamagara nyuma y'uko yari yabanze kuba yabimusabira uburenganzira ko ari byo bashaka kuganira. Amakuru agezweho aravuga neza ko ibyo bavuganye ari ibintu bikomeye cyane byamaze no kuba bigira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC 23 nk'uko bimaze kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga tumaze kubona ngo hari surprise ikomeye cyane, ndetse intare za Sarambwe mu mujyi wa Uvira byo ngo ni amasaha make cyane. Ibi byose byavuye mu biganiro bikomeye cyane AFC 23 yagiranye n'uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri General Sultan Makenga. Ingingo zagiraga kuri 3: ikijyanye no kuba bashinga leta ya Kivu, ikijyanye no kuba habaho kugaruka mu mujyi wa Uvira, ikijyanye na diru y'ibirombe biherereye mu bice 23 kontrola bakaba aribo bakorana kurusha kubinyuza kuri Tshisekedi. Confirmed. Izi ngingo zigira kuri 3 zose baziganiriyeho ndetse baza kuzibonera umwanzuro. Ibitekerezo 23 yatangaga ngo byumvishwe cyane. Ingingo ya mbere iraza kuzamo ikijyanye no kuba 23 yashinga Kivu yigenga. Ibi kandi biraza guhuzwa no gusubira mu mujyi wa Uvira ndetse bidasubirwaho, kuko uyu mujyi wa Uvira no muri bice bya Kivu nk'uko bigaragara, ndetse umujyi usa naho uzaba ufatiye runini. Ni umujyi kandi ukora ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu bigaragara neza ko hasa naho hazagaragara
ubateje inshya zo kuba wacungirwa umutekano. Ibi rero ngo byaganiriweho ariko cyatinzweho cyane ni ikijyanye no kuba Kivu yigenga yashingwa. Ibi kandi byagaragajwe nuko M23 yagaragaje neza ko ifite idokima ikubiyemo imiyoborere yayo uko ipanze, inzego yashizeho ndetse n'ibindi bijyanye n'umutekano. Ibi byose biraza gukomprima neza ko M23 ifite gahunda yo kuba yaguma muri izi Kivu. Inkuru kandi zirasobanura neza ko igisirikare cya M23 cyaje kuba cyahabwa uburenganzira bwo gusubira mu mujyi wa Uvira. Benshi bavuga neza ko ibi ari byo byatumye bamwe mu batangiye kumenya amakuru batangiye kwandika ku ma Instagram ndetse n'ibindi binyamakuru bivuga neza ko ikintu gitunguranye kiza kuba mu masaha make cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse benshi bakagaragaza neza ko M23 bitewe nuko ifite abasirikare imihanda mu bice bitandukanye yamaze kuba yashyiraho uburyo navuga neza ko ari uguhuza ibi bice yamaze kwigarurira, maze bakaza kugera ku kijyanye no kuba uyu mugabo umwe mu bayobora AFC M23 yaba umwe mu baperezida ba Kivu Republic, ndetse benshi bavugaga neza ko M23 idiri iramutse idakunze ndetse nuko byarangiye igeze nko kuri 85% M23 yari ifite n'ubundi ngo ubushobozi ndetse n'igihe yihaye cyo kuzagerageza guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nk'uko bigenda bigaragara igisirikare kirahari ndetse ibikoresho birahari nk'uko benshi cyane bakomeza kubivuga. Nanone bikavugwa neza ko General Sultani Makenga ibi ari byo yibutsaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira neza ko bafite igipolisi ndetse bafite igisirikare gikomeye. Bimwe mu bikoresho batangiye kubibona, ibirombe by'amabuye y'agaciro niba bikontorora, ibintu bigaragaza neza ko Tshisekedi we ubwe asa naho yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki na diplomasi. Nanone kandi no ku mirongo y'imbere ku rugamba akaba atorohewe. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose, bisa nkaho uyu mugabo utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi afite cyo gukora niba General Sultani Makenga akomeje kugenda yagura umubano. Icya kabiri, nyuma y'uko humvikanyweho ikimeze nkaho ari ugushinga leta, habanje gushyirwa imbere kijyanye no gusubira mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi byo ngo bigomba kuba mu gihe gitoya. Ahubwo ikindi cyatinzweho ni ikijyanye no kuba ibirombe AFC M23 ifite mu bice byayo yakorana n'igisirikare cya Amerika cyangwa se na leta ya Amerika mu bijyanye no kuyabarangurira. Nk'uko bigaragara ni ibirombe biherereye za Rubaya n'ibindi bice bitandukanye, gusa ha Rubaya niho habarizwa amabuye menshi cyane y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta ku isi ndetse n'andi menshi. Aha rero Tshisekedi yari yarahemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kubyemera abyemera mu by'ukuri atari we uhafite ndetse nta burenganzira afite kuko M23 yarahamwambuye. Kuri ubu rero twavuga neza ko byasubiye mu mucyo ndetse ibintu byamaze gufata undi murongo. General Sultani Makenga bivugwa neza ko iyi ari deal ikomeye cyane yabashije gukora ubwo yavuganaga na Donald J. Trump utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ibi bikaba byamaze gushyirishamo Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane. Nk'uko bigenda bigaragara, Tshisekedi umujyanama we mukuru uyu nta wundi ni Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bigaragara neza ko nawe afite ubwoba ndetse afite ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, ku buryo kugira uwo yagira inama cyangwa se agira icyo afasha bisa naho bigoye. Ibi rero birakomeza gushyira aba bakuru b'ibihugu ku gitutu ndetse na pressure ikomeye cyane. Nk'uko bigaragara ibirombe rero M23 izasinyana amasezerano n'amakampani y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bajye babibara M23 yinjize ndetse na leta ibona imisoro, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjize. Nk'uko iyi pura ndetse iyi gahunda ihari, ni ibintu bisa naho bitoroshye muri rusange. Bigaragara nkaho abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda bishima ndetse batekereza neza ko bagiye kuba abasirikare bakava mu rwego rw'inyeshyamba bagahinduka abasirikare ba Kivu Republic. Ntabwo byoroshye, amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya AFC M23 binyuze mu magambo akomeye cyane ya General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ikinshasa ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Ibi ni nk'inshuro ya gatatu abivuze. Ibi kandi yabivuze ubwo abasirikare bagera kuri 6325 basozaga amasomo ya gisirikare mu mezi abiri ashize, yongera kubisubiramo mu gihe indi intake y'abasirikare nabo ba AFC M23 bari bashoje aha amasomo ya gisirikare hariya mu bice bya Goma, mu nkengero, mu bice bikorerwamo imyitozo, ndetse bivugwa neza ko iri tsinda rya kabiri ryose
bose bari abakomando nk'uko yabivuze mu mbwirwaruhame. Yavuze neza ko tageti ndetse na gahunda yabo ari ugukuraho leta ya Kinshasa, leta ya Wajinga nk'uko yagiye akoresha aya magambo. Inkuru igezweho iremeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igikango ari cyose ndetse ubwoba n'igitutu bikomeye cyane byongeye kugaragara kuri uyu mugabo. Ni mu gihe hashize iminsi igera kuri 3 i Kinshasa mu murwa mukuru rwagati hari imyigaragambyo ikomeye cyane y'abavuga neza ko batamushaka, aho birirwa birukanka muri uyu mujyi bafite ibipankarite ndetse n'amabandorore yanditseho ko Tshisekedi batamushaka ndetse ku butegetsi, ndetse bamubwira neza ko indi manda yo takabaye ayitekereza ndetse n'iyiko kuyirangiza babona byarabarambiye. Ibi rero nibyo biri guhuzwa hano uko bivugwa neza ko FCM23 yamaze kohereza ikiroketi Kinshasa. Bamwe bati ubusema 23 igeze mu bice bikinkije Kinshasa cyangwa yakoranye na bano batavuga rumwe na Tshisekedi batangiye kugenda bamurwanya. Ni ibintu byamaze kugenda bisobanuka. Na makuru yemeza neza ko FCM23 yamaze kuba yarasa Kinshasa neza nkuko bigenda bitangazwa, kandi bikavugwa neza ko nta birometero biri aho Tshisekedi atuye, ndetse aharashwe ni mu nzira Tshisekedi asanzwe akoresha nkuko amakuru abivuga, kandi harashwe rokete zigera kuri 2 nkuko bigenda bitangazwa, ko bivugwa neza ko nahagana nahakorera Sena y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo humvikanye igiturika. Mu by'ukuri FCM23 benshi bari kuvuga neza ko ariyo yatangiye gutanga isomo rikomeye cyane mu bitero shuma, dore ko abasirikare bayo bafite uburyo bacengera bakaba bagira hafi n'uyu mujyi wa Kinshasa maze bagatangira gukora ibi ndetse bagakorana n'abari muri uyu mujyi. Ibigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuzatungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe guturuka muri izi Kivu zombi, yaba Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ugera Kinshasa ni kure cyane, ni urugendo runini cyane. Nka 23 kuvuga ngo igiye kuhafata irwana byayisaba igihe gisa naho ari kinini, ariko hari uburyo ikoramo busa naho ari ugucengera ndetse no kwinjirira ku buryo bukomeye cyane, maze ikaza gukora nk'iyi operation n'igitero shuma muri ubu buryo. Amakuru agezweho aremeza neza ko ubu tuvugana Kinshasa icyo bari cyose muri presidence, ndetse biravugwa neza ko batangiye kugira ubwoba ku isaha n'isaha bashobora gutungurwa. Ni nyuma yuko bakomeje kugenda bavuga neza ko 23 yaninjiriye amabanga y'igisirikare cyabo, ibyo batekereza n'ibyo bapanga byose iba irimo irabyumva. Ibi rero biratera ubwoba Tshisekedi. Benshi bakemeza neza ko uyu mugabo iyo bigenze gutyo ubundi yahitaga ahungira mu gihugu cy'Ububirigi. Nanone barabihagarante ko uyu mugabo ashobora kutaza kuba yaguma kuri ubutaka isaha n'isaha, dushobora kuza kumva ko Tshisekedi ari mu Bubirigi. Antoine Felix Tshisekedi kandi bivugwa neza ko afite ibyangombwa cyangwa se ubwenegihugu bw'Ububirigi. Ibyo benshi bavuga neza ko n'ubundi ari ibintu bidakwiye kuba perezida w'igihugu yagira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu, ubundi bingo nta nubwo byemewe, ariko Tshisekedi afite inzu n'imitungo mu Bubirigi. Bivugwa neza ko ndetse gukorana n'Ububirigi byagiye bimufasha kuba yaba agira indi mitungo ku ruhande, ndetse bivugwa neza ko iyo yavuye hano ku butaka bwe ahunganye n'umugore we cyangwa agiye wenyine ariho abaherereye, ndetse bivugwa neza ko abakongomani ibi bitabashimisha cyane, bitewe n'uko perezida wabo babereka neza ko batari kumwe isaha n'isaha ashobora kuza kubita akirukanyira. Ibi rero birateza ubwoba, birateza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aturuka Kinshasa aravuga neza ko ubu ngubu ikikangari cyose igitutu gikomeye cyane ku bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Harumvikana muvuma ndetse hakaza no kugenda hagaragara igisa naho ari uruvunganzoka rw'abasirikare bongerewe mu bice twakita by'ingenzi bisanzwe bikorerwamo n'abayobozi bamwe na bamwe. Ariko ibi ngibi ntabwo biza gukuraho ko 23 yatangiye gutanga isomo rikomeye cyane. Rokete ya mbere Kinshasa itanze ikimeze nk'ari icyizere ko FCM23 kuri yo ishobora kuzazinduka, mukajya kumva ngo yamaze kubombarida ku buryo bukomeye cyane, aho Tshisekedi yarendetse inkuru zigahinduka. Ubu tukaba turi kuvuga ibindi. Ni ibitero 23 idakoze bwa mbere mu by'ukuri, kuko benshi bavuga neza ko 23 ibi bitero isanzwe bikora mu bice bitandukanye nk'uko bigenda bigaragazwa, ariko benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya FCM23 muri rusange cyakomeje kugenda kiburizamo imigambi ya Tshisekedi mu bice bitandukanye. Benshi bagashimangira neza ko niba 23 yo yafashe umwanzuro wo kwerekera ndetse ikaba igera hafi Kinshasa, ikaba ishobora kurasa muri uyu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu muhanda
Tshisekedi anyura amataha mu birometero bike cyane uturutse iwe mu rugo. Benshi bagaragaza neza ko n'ubwirinzi bw'uyu mujyi busa naho butizewe niba bunahari. Benshi bagaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari mu mazi abira mu buryo benshi cyane batabitekereza. Inkuru zirakomeza kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo rero aho bivuga neza ko mu 23 yakomeje kugenda ifata utundi duce tushunguti, ndetse biravugwa neza ko aha ari mu mujyi ahangaha muri territoire ya Karehe muri gupoma ya Ziraro. Nk'uko bigenda bigaragara uyu mujyi wamaze kubatombe ku munsi w'ejo, ndetse agaragaye ibimenyetso by'uko AFC 23 idafite gahunda yo guhagarara ahariho hose, ndetse ari ukwadvancinga mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko 23 iri gutagetinga Warikare ndetse n'ibindi bice nk'uko inkuru zibivuga. Inkuru rero zikagaragaza neza ko kugeza kuri ubu intare za Sarambwe zikomeje kugenda zikora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Urugamba rwashyushye, intare za Sarambwe ikinshasa ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Bisa naho 23 yagitivetinze akazi mu buryo budasanzwe kugeza kuri uyu munsi nk'uko bigaragarira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru agezweho noneho ibi turabyita iki? 23 yongeye gukora icyo twakita agashya gakomeye cyane, ikosora ku gisirikare cya AFC 23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa 23 imaze gutwika imodoka zigera ku 8. Ni imodoka zirimo izi ntambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka nyuma yuko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba accident, hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ibi 23 irabisoje neza ku makompra n'amarokete. Bivugwa neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. Ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero 23 ifite igice kontrola ni nacyo kinini. Ingabo za leta ya Kongo igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nka hari igice kinitaruye AFC 23. Mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere. Drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. Bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara, ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. Bivugwa neza ko bisa nkaho 23 bari kuyikeka, ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya AFC 23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. 23 mu ikorosi ryahitwa ku Mujagi neza aha ni muri iri shyamba. Abasirikare ba AFC 23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko na ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompra menshi cyane. Kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guscaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri